Mumienye ni ye. Odi ase. Ni asoso Black Stars no so dodo. Ombe ye yire ho a Kudus bobo kama obeba no Kudus no twetwe ne nan na oye ni sei hwe na no ba ku bi na mehu Brazil for no eduru wa obi including name and name ho obi a woni fie bompa ye say ye bebo ni din ni ebo ni din so a enigye not because of the money. Everything should not be for money. And I want to tell you these things. Enye bibia na yesika. Aya na nkofo nim so motivation yesika. Wa wo ye bibia wo motivation yesika no. We lose focus. I'm telling you. Yes, sika ye obia yin sika. Enye easy. Wo yin sika na ade aye 1 2 3. But bibia enye bibia na yesika. But ye won say ye thinking ni say ye kopesika nti onya ade ni ye so far say sika nim no. Na wo Bob Black Stars kra yesika. Because in comfort do na samwaja mu ni nasifo nyina ni Michael Essien Black Stars ya na build wo eno munya asa akwanya no because okwo a sa sika na abenya kudus kakra a okwo building no ho international ahia no mu de build wo ho enti sa wo ya ade bia magana yire wo ho na ye ni yie. In fact, they're making it is supported by research. And what is the research? Papa, your friend Hesbeck. Papa no, what something on the need, theory of need. And your man nipe here. The nipe here wa brabomu. Now what can kanya? Or say, Hesbeck, or say, a wanyoma mienu. Bia, or disi wa, a chrese nipa. Bibia enye sika. What you say? Baako na oka hygiene factors. Enti Hesbeck 2-factor theory no. Na oka baako ye hygiene. Ena baako ye motivators. Sa nyoma mienu no kai.